Pemirsa kasus demam berdarah dengue DBD ring Kabupaten Badung kekantenang Ageng kantos penyiuan kasus ring warsane lintang. Ageng nyane kewentenang kasus DBD ngawinang Dinas Kesehatan Irike, morsahe antuk nedunang wilangan kasus DBD melarapan PSN 3M+. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Diskes Kabupaten Badung Imade Swadere Mausang Diskes maut saha nedunang kuentenan kasus DBD ring Kabupaten Badung warsani mangkin. Tios punika talar antuk nedunang wilangan krama sanesede sangkaning pinyungkan DBD mangde sida nguwatuang gerakan satu rumah satu jumantik ring suang-suang desa kelurahan. Selanturnya nih paiketan dani pacang nincapang parikrama pemberantasan sarang nyamuk PSN sane ngelantur kemargiang ring samian desa kelurahan oleh petugas jumantik. Tios punika paiketan dani nguduhang kramane mangdane ngemargiang PSN 3M+, pinih kidik ping siki awuku ring paumahan suang-suang. Santukan PSN inucap wantah pemargi pinih efektif anggen nambakin panglala DBD sayang sareng pengasapan utawi fogging. Diskes taler maut saha meprakanti sareng rumah sakit ingkian pemerintah uyadin swasta sanyelehin epidemiologi sawilang kasus sane kelaporan saking rumah sakit. Anutin seselah epidemiologi raris ke anggen dasar nureksain kuentenan kasus DBD anyar sane durung kelaporang. Dados nyane wilangan kasus DBD ring bulan Januari warsani lintang wenten 103,5 kasus, Februari 106 kasus, Maret 107 kasus, April 106 kasus, Mei 154 kasus, Juni 1 siki kasus, Juli 10 kasus, Agustus 6 kasus, September 3 kasus, Oktober 3 kasus, November kalih likur kasus, sehering Desember antuk selai kasus. Bali Pos Nguningayang.